Ka Greta Solutions Training Academy ka Baytray Ringkat Pat ka Sarkar Meghalaya ka wan Rashpi ye ki free skills training bapher. Ki training ki bam dan kamban siu la ni yo ai. Ki jingmen toy ban yo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement. Ki jat courses ki badan hapo kani ka center ki long electrician, masonry, fast food, craft baker, bamboo furniture maker but kiway de. Scan yaki form link ba QR code le ni call menta ha uni un number nyo hunrio sao not khandai san nyo 7640957777. Siam jingi sisya namar ka hol jungir kalong kabarin du kata namar ka vio lingkong impatip ya kata ka vio Henry kar badanian kisi kipol kade ka vio ka sorkar kadang ai shibun kini kiski mo ban penroy ban par khamtam re kikum kilong kemi nipun kiba impada nang dastat ipat yo ka kam kajam Henry kanong ida ka jisopen mo hadir ngutu ngilayo ki fon hadir tangi hapathit ki shuki hapathit ki nadong shadong ki kot kisla kadang bi kisi shibun ba ki dang don ki ki kot kisla ban lum ban lang hanai ni gum kilong kubi ila shong perkhat kalau ka bai hanak banta jungi bagin pelong lang bat ka community halls barkan barka ki kot kisla ki don kam jungi kum kilong kubi hadir ta de ba ngahi ning kong dei ba penloy la de ngapasyat syai long jonga moy di ba secretary nong isabe assembly ngaya thu yang ne gajing andrai mai ong ba ngadon iparlok jonga ngan persyang ni ba in pasiau yang ne berpersiau persabe ne gajing jompi kum ilong kemi hadin ta mai ilai kendu ye iba drumlin mo ngamla bandri kata moy de nang ba jong iba drumlin ba ilala persiau persngap syai badeng ni labu application tan arsni ngapa sekretari ilai syong bagi sekretari VO yang perkat kumno ban lekendu ya kai president jong ka NHYF mo namangan kampan itu atau gopor Henry lihat ho ka city tangar sni ibadeng ila fun yang bawa kendu lem yang ngampati man kendu hai ilong kumno Henry ngalai hapo dukan amit Henry kendu ya ibadeng dekat bani badrom mo ti lakular ini yong ba ngar pitip lampat doni ngalong i brewi badok handai wal kataru ngan watlat ya kata gajing jong pikong handai ba i beli dinta impan slam shu lawan yuk jadi la di ban pe ya kane ka office jogi kalong sisa katno sisa gajing ka ba ba i la yu i handai ka dan pikisi idang ya trai kam lang badi ila phai katin nang tadin tu ila sang phai ki simen kat di ba yo handai haru kane kasi kalong sisa kasih kepada bok berkasih kepada kemen kebesibun nak layang ibad dromlen lempoi mole simpatip ide besong menerkat pada ibadeng bat si hajarmu ya ibadeng ru bai Allah ban pelurlong ya kene ka jing angut jongi kum kilong kumi la slem ba ni angut bagi dio ya kata ka office la jong nang bagi nang bat pentrekam Henry kane kasih kalong sisa kata kasih kepada kemen berkasih kepada job nak layang jonga tuni ai thak ti kepada jam nak benta jong ki delang di barang no sene kamtam ya president jong ka sekretariat